turabaramukije bakunzi b'ikiganiro haracariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarayizagiwe cyane gose. Turakomeje ikigwa twatangiye ni gute naheba ibintu vyananiye. Birashoboka ko hari ingeso runaka yakunaniye guheba, wagerageje inshuro nyinshi ariko vyaranse, ariko hari uburyo Imana yaduhishuriye wakora ugatandukana n'ingeso yakunaniye guheba. Birashoboka ko hari ingeso runaka wisanzemwo, ari byo Paulo yigeze kuvuga ati ndashaka gukora ibyiza ariko ibibi bikanyitangira imbere. Hari ibyiza ugomba gukora ariko ibibi bikakwitangira imbere. Paulo aravuga ngo byose ndavyemererwa ariko ntabwo ari byose bingirira ikimazi, kandi byose ndavyemererwa ngo ariko sinzaganzwa n'ikintu na kimwe. Hari uburyo rero bwizewe wakoramo canke wagiramo maze ugatandukana n'ingeso yakunaniye guheba. No munsi shaka kuvuga ikintu cya nyuma kigira 9 wakora ugatandukana n'ingeso canke n'icyaha icari cyo cyose cyakunaniye guheba. Hari amavideo rero yatambutse ari imbere arimo ibintu bishika ku 8, ntabwo ngiye kubigarukamo, akaba ari irya mbere ukurikiranye kino cigwa. Urashobora gusubira inyuma ukareba mu mavideo yatambutse maze ugakurikirana ikintu wakora ugatandukana n'ingeso yakunaniye guheba. Ikintu cya 9 rero ari naco cya nyuma, nagira ngo tumaze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka bice bya 11, turasoma duhere ku murongo waho wa 24. Haravuga ngo iyi mpemu ihumanye ivuye mu muntu ica ahantu hatagira amazi, irondera uburuhukiro ikabubura, ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo. Ihashitse igasanga ikubuye iteguritse, igaca igenda ikazana izindi mpemu 7 zizirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ivyanyuma by'uwo muntu bikazarusha ivya mbere ububi. Imana ishimwe cyane. Ikintu cya 9 wakora ugatandukana n'ingeso yakunaniye guheba ni iki ngiki: hitamo ikintu cyiza wasubiriza kijya kintu. Hitamo ikintu cyiza wasubiriza kijya kintu, cyangwa hitamo umwanya wosubirira wa mwanya wahora uba muri cya kintu kitagira ikimazi. Hitamo rero ikintu cyasubirira cyangwa wasubiriza kijya kintu. Muri wa mwanya waba wicaye mu marigara, nagira ngo uwo mwanya usubirize no kuba mu nzu y'Imana cyane no kuba imbere y'Imana. Wa mwanya wo kuba mu busambanyi usubirize umwanya wo gusenga. Wa mwanya wo kuba muri yangeso, mu kabare, mu nzoga, mu tabi, mu bimogi, fata ikindi kintu usubiriza kijya kintu, niko ushobora gutandukana n'ingeso yakunaniye guheba. Birivuze ngo iyi mpemu ihumanye ivuye mu muntu iragenda igaca ahantu hatagira amazi, ikagenda irataka ibabaye itanezerewe, ngari kiyo mpemu yagiye. Ngiyo uwo muntu yavuyemwo yagumye iri ari vide, yanzu ya mpemu yahora ibamo, iyo nzu ikaguma iri vide. Birivuga ngo iyo mpemu irongera kugaruka. Iyo rero isanze yanzu yavamo iri vide, ikigenda ikazana izindi mpemu zizurusha ububi ngo zikaza zigatura muri uwo muntu. Ngivyo uwo muntu azakora cyangwa ibyago azahura nabyo ngo bizaruta ivya mbere ngo kuba bibi ku buzima bwiwe. Muzabona abantu birukanyemo idayimoni no munsi nejo bakongera bakazibirukanamo, ugasanga umuntu bama bamwirukanye nk'abadayimoni, buri gihe cyose bamuvugiramo, buri gihe cyose abadayimoni bamwicaramo. Birivuga kandi imibiri yacu ni inzu y'Imana, ni ingoro y'Imana, ntabwo ari ingoro y'abadayimoni, ntabwo ari ingoro ya Satani, ariko ni inzu y'Imana ibamo ikoreramo ibikorwa byayo. Umubiri wawe ni inzu y'Imana, ishengero ry'Imana. Ntabwo ari harya winjirira dimashe cyangwa evangeleti uretse kwa n'abasenga samedi, ariko inzu y'Imana, Imana ibamo ikoreramo n'uwo mubiri wawe. Ari nabyo Salomo yaciye avuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose, ngo kuko ariho ubuzima bwawe bududubiriza. Ubuzima bw'umuntu bududubiriza indani mu mutima. Niyo mpamvu ukwiriye kurinda umutima wawe amakuru ava hanze. Twaravuze ikintu cya 8 no kwirinda kureba amasanamu yatuma ukora biriya bintu wahagaritse guheba, wahagaritse gukora. Ikindi kintu rero cya 9 ari naco turangirijeho
no kugirana hitamo ikintu wasubiriza, hitamo ikintu wasubiriza kijya kintu. Nimba wahora ukunda kureba amavideo cyane, hitamo kureba amavideo arimo ibintu byubaka imhemu yawe, bishobora kugufasha, bishobora kuguhagurutsa. Hitamo gusubiriza kijya kintu, kugisubiriza n'ikindi kintu cyiza ku buzima bwawe. David avuga ngo nabisi ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumuraho. Ubundi iyo umuntu bamwirukanye mw'abadayimoni, yakagombye kwigishwa ijambo ry'Imana, yakagombye kwakira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaba muri we, ijambo ry'Imana rikuzura muri cya kibanza idayimoni zari zirimo. Par exemple, harimo idayimoni muri we indani, ariko agaca yuzura amakuru avuga ngo ndi umwana w'Imana, naravutse ubugira kabiri, yewe sinkiriho, ni Kristo ari mu buzima bwanjye. Ayo majambo iyo yayakiriye akayahagararako, akayaha ikibanza, ni uzasanga atadayimoni ishobora kuza ije igasanga afise ayandi makuru. Iyo dayimoni ikigirana ikigenda, birivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzaba hakwidegembya. Hari umuntu yigeze kumfunga ikiwani kubera bigeze kubinkora kera, uwo muntu aragaruka azanana muri yanzira babandi bigeze kunyuramo, bamaze guca muri yanzira babandi bigeze kunyuramo, akibimbwira bitandumva ati uyu muntu n'umujura agomba kunyiba. Bitanda babwira ati mwe murabasuma kandi mwese murazinanye. Baci bafatana ukuboko baca barigendera, kandi bari ko bambwira ko batazinanye, bari ko bambaza ngo turangira ahantu twe twavuye muri Somali, twagiye ku rugamba, rero twaragarutse, twagoma mutwereka ibanke yegereye hano hafi kugira ngo baduhe amafaranga yacu. Nuhatwereka ukahatugeza turaza kuguhamo umuriyoni kuko nta mafaranga menshi. Hanyuma haza uyundi acaravuga ngo aho hantu ndahazi, ngo ariko ndashaka ngende tujanye nawe. Noneho ndabareba ndababwira ngo mwabajuramye, mwabisumamye. Baca bariruka, baca bagenda babafatanya ukuboko, kandi bari kubavuga ko batazinanye kubera basanze hari andi makuru ufise, basanze icyo kintu atari cya mbere kimbayeho cyane nyibonye. Maze kuba afise ayo makuru, ni ukuvuga ngo bahise bagenda. Rero ahantu havuye idayimoni, havuye imhemu, hategerezwa gusubira ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana ritarose ikibanza mu buzima bw'umuntu, biroroshe ko Satani nabaza kuharondera ikibanza. Birivuze ngo imwe mwihumanye ivuye mu muntu iragenda, ngo ariko ikagenda ifise uburakari, ariko ntijya kure, iragaruka ikongera igasirikira, ikazunguruka, ikareba yuko utoba wasubiye inyuma, ikareba ko yanzu wa mubiri wawe ko basigaye hari vide. Isanze rero hari vide, ica yinjira ikaza gutura muri wewe. Mugabo ngo niyinjira yonyene, ikirondera izindi mihemu indwi ngo zizirusha ububi, ngo zikaza zigatura muri wewe. Ngibi rero umuntu azakora nyuma bizaba bibi gusumba ivyo yakoze ubwa mbere. Wewe ukijijwe urakwiriye kumenya ano ma principe cyangwa bino bintu 9 ukabimenya kugira ngo bikunde. Nimba ari ngeso yakunaniye guheba ugatandukana nayo, kandi bino bintu 9 twigishije birashobora kugufasha guhagarara neza mu gakiza kawe, birashobora kugufasha guhaguruka mu buzima bw'imhemu, birashobora kugufasha gukomera mu nzira y'agakiza, birashobora kugufasha guhagarara mu mwanya Imana igushakamo, birashobora kugufasha kubaho ubuzima butandukanye n'ubuzima bw'abandi bantu. Abandi bantu bakazaza ukwigira ko bitewe n'ubuzima bazababona uri kurabamo. Imana igumugisha. Ndumva norangiriza aho ngaho. Tugiye gusenga Imana. Mu kurangiza kino cigwa, ndashaka gusengera umuntu afise ingeso yamunaniye guheba. Nawe nagomba ngufata umwanya usenge, ariko hari ubushobozi Imana iza kurungika ku buzima bwawe buza gutuma iyo ngeso, buza gutuma icyo kintu ukizinuka mu buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndasengeye uyu mwene data arafise ingeso yamunaniye guheba, arafise ikintu cyari cyarabaye nk'akaronda ku buzima bwe. Ndatura imbaraga zawe kugira ngo zimutandukanye na kino kintu mu izina rya Kristo Yesu. Ndarekuye umuriro w'Imana kugira ngo uturire ingeso zabaye ku buzima bwe, zabase ubuzima bwe, zimurekure mu izina rya Yesu. Yidegembye mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane. Nagira ngo ufashe ugire partage ku bandi bantu kugira ngo bashikirwe n'ijambo ry'Imana. Ugire like, commentaire. Imana iguhezagire cyane. Wifuza gusengerwa ku mitwari iyariyo yose cyangwa ari kibazo ufise, urashobora gutwakura kuri WhatsApp yacu
ni iyi +257 65 986 540. mwarahezegiwe cyane.